Oh man, thanks for joining me, all you guys. I know the others are on the other screen. There's another 3,000 people on the other screen. Thanks all so much for coming and putting up with me for the week. I loved you guys. I love all the work you're doing in the wānanga. Thanks for sharing and letting me put you out there, and sharing, giving, and even I'm being nourished and receiving. So thanks all for coming. I'm going to turn the video off so I can tell you something in secret. I love you guys. Give me a wave. To Mickey. Cheer. So happy. But there you go, I did. And I'm very proud of myself and everyone else to do that. It is amazing. Once you get it done, it's like, I've kicked that taniwha out the back door, you know. So I'm looking forward to my next one, which I'll get up. But kia ora, Jane. Tūwhera kia rangi nui, ta maua wa kia papa tuanuku. Te wāwhia te tupua e whakaata mai nei. Ko kia te manga tapu whakatau ai. Honua te ira tangata, te rātua, tuakina te patu manawa. Ko hia te ngao orangi o papa ki te kōpū. Hei muramura toha ki te rau. Kia turuturu mai te tō mairangi whakapuia ki. Kia tupu, kia whanake me he rākau. Hei toka te pūwhenua, he patu te titirangi. Whakahoki ngāo ki te whenua, tūwhera ki te rangi, ta māua ki te papa. Toia mai te ngāo ki te morenga o te poho, piua ki te wheiao, ta wāwhia te tipua e whakata mai nei. Hokia te manga tapu, whakatau ai. Ai, whakatau ai, ai whānau, ai. Ai, ka whai kia kaha koutou, ka ki te āpōpō, tēnā rawatu koe a Asha mo te karakia whakamutunga, ko te amorangi ki mua, ko te hapai o ki muri. Kia ora koutou e te whānau, love having you here. Sorry the others had to pop off, but take care. Kōrero Māori Aoitepö, e rongo whakairia ki runga kia Tina. Tina! Haumi e hui e, tai ki e. Kia ora koutou, ka kite.